Throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Zdravo ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Petar HD. Danas ćemo pokazati kako da napravite zamku u Minecraftu. Ovu zamku mi je pokazao moj drug Rade. Da krenemo. Za početak treba će vam potisna ploča, crveni kamen, TNT i zemlju. Sad kopate 3 rupe. 1, 2, 3. U njih stavljate TNT. Preko njih stavljate, preko TNT-a stavljate zemlju. I ovdje stavite potisnu ploču. Sad crveni kamen, povežete TNT. I evo ga, zamka je gotova. Mada možete staviti više TNT-eva. Sad kad neko stane na potisnu ploču, TNT se zapali i pukne. Eto, to je bilo to u ovom klipu. Ako vam se svidio, ostavite like i sub. I ne zaboravite da posjetite kanal Miloš, link će biti u deskripciji. Vidimo se.